kumsalo trakhani lo kivi petha pesu zani amthaki mukulaki trakhani sala ketanikni no mukupungu ishege khasa sa kithe akhoto khami pisni amthaki chiritoku mucholani sala lo India ga ku Manipur state Bishnupur district lo 33 Assam rifle wushmi kono yeklo laki lo chekelo no agalami amko laki no sukhono a laki langwa ga no zlena panongsho alkango bom tomo vekku vesikilo Assam rifle wushmi ko dolo timkini vekbiti veno timi pungu isave ipi eno ti amthaki chiritoku mucholani sala avelo ai pungu minute hobidi khela ipi eno a tipo ye Bishnupur district lo Nambol sabol leikai ipikiu a ipi. Ena a tipongo impal puri airport kiu kmaldo ye kilometer tache shani ipi. Itagi asa kiteno pikiuno kugo Assam rifle wushimi tipakono impal puri lono Bishnupur district kdaw Tata 407 truck ipikiu ye klulono chekelo kugo panong no Nambol sabal leikai ipikiu puri tovekeno agalami kono panong show zleno alkango bom vepku vetse ipi. Eno ado kamitiu Assam rifle wushmi timipungu izave kya koye Impal Puri Regional Institute of Medical Sciences RIMS Hospital shik pivikila sauvai ipi asa kitino pikiuno Assam rifle wushmi timpungu izave ke ko dolo timlaki ye igona imiani ipi kugo ovekyu salolo Manipur Chief Minister Shichekyu N Biren Singh no asa tipo chilvekeno pano Regional Institute of Medical Sciences shikipiviki tipo lo Assam rifle wushmi timi izave ke ko khujoi ipi Kileno pano pikiuno Manipur state lo agushi hipo tavepen kiu gongno Assam rifle wushmi akona pukapcha chi kiu hipo lo agalami amko dipakono panong levets kiu tipo ye akukhwaye kumoi ipi eno Impal Puri Additional Director General of Police ADGP Shakiu Ashatosh Kumar Sinha no pikiuno Security Forces wushmi ktomono Manipur state lo meitei mi kongo kuki zo mi kono agusha kiu hipo tavepen kiu gongno igona pukapcha che kiu suche dolo agalami kono akna shi che kiu hipo ye achipi kumoi ipi igona akipimi agalami tipakot sei ipi itari ado kamitiu Security Forces wushmi kono tipo lo search operation shivai ipi ikimu agalami tipakoye kuna kokila phumla na phe ipi ikimu panong ye meitemi agalami mbolaki ipi amthaki muku tupulani salolo Reuters sa kiteno pikiuno amthaki chiritoku muchulani salolo Russia ga ku wushikio kutuno aza kumono Estonia ga ku airspace momo Estonia ga ku alo minute chirikni dolo ilove ki wongno Estonia ga ku yipikango NATO ga ku komlo shikik deve se ipi eno panongno Russia ga ku igona akipimi se ipi Russia ga ku fighter jet kutu Estonia ga ku alo ilove ki dipako ye aji Russian MiG 31 fighter jet ipi keko ipi eno akiu tipako jutho ye Swedish Armed Forces wushmi kono Baltic Sea zigilona ajutho khove ipi asa kitino pikiuno Estonia ga ku hipo ye NATO ga ku kodolo aga ku laki ipi itagi asa kitino pikiuno amthaki tokungo chirit salologe Russia ga ku wushmi kono Poland ga ku alo drone bom mukusho vesevese ipi Poland ga ku hipo ge NATO ga ku kodolo member laki ipi Salanamu Russia ga kuno NATO ga kum ko dolo aga kulaki sas agushi ke pusha ye NATO ga kum kono panum ko khaki ki uglo kila kha thawe ki kilo no NATO ga ku kumsno kumsa laki shano agumi ga kulaki sas agushi ke pushina ni ipi amta khiche anigni salolo Republic World News sa kiteno pikiuno Israel ga kuno pana Israel ga ku air defense system Iron Dome ipikiuno akiviu laki Iron Beam ipikiu laki mla pelvai ipi eno Iron Beam ipi wushinaну hipo je ktawiye Steady Light ge ipi kucheni ipi eno Israel ga ku Iron Beam ipi wushinanu hipako ye agumi ko law kilometer chegik tolo vessel ke ko ipi eno artillery bomb ngo mortar bomb ko akum to se vekamba ke pu go law no mlakel kyu air defense system wushinanu laki ipi eno tie 100 kilowatt class directed energy system laki ipi eno Iron Beam ipi wushinanu hipako ye Israeli Defense Forces wushimi kono pay than kyu shivai ipi eno ameye $600 million ipi amthaki chirtoku muchulani salolo interview lakilo Pakistan ga ku defense minister na pikiuno
salanamu ni Pakistan ga khungo India ga khuna etake agushi ke pusha ye agushila Saudi Arabia ga khuna ni Pakistan ga khu kupu ke pushina ni ipi Pakistan ga khu Defense Minister Shakil Khawaja Asif no pana ga khu capital Islamabad pugila media mi ko gizla pikiuno Saudi Arabia yipikango Pakistan ga khu yipikana kumsa agkapsa shikiula kha thawe kiu aga khu kmano agushila kupu klen ki wongno strategic mutual assistance ipikiu jemchi swai ipi ena nato ga khu kono abothula kumsa agkapsa shikiula kha thawe ke toi salanamu aga khu lakino aga khu kma dolo laki sas agushi ke pushaye aga khu kmano kumsa laki shana agumi ga khu laki sas agushi ke pushina ni ipi ena tie Pak Saudi pact re ipi kucheni ipi Israel ga khu prime minister na pikiuno ni Israel ga khu no Gaza strip lo Palestine Hamas terrorist galami ko sas agusha kiulo agumi ga khu ko likhi kumono ni Israel ga khu ksapa ga khu ko ge ni Israel ga khu la warning chicheni ipi eno panung no ni Israel ga khu vila pikiuno salanamu Israel ga khu no Gaza strip la Palestine Hamas galami ko sas agusha kiu hipu tikithina tave mo ke pusha ye ishung na alawie ni ga khu no agushina nu la Israel ga khu kupu mo ke pushina ni ipi akum to she ni Israel ga khu warning chicheni ipi tigangono ni Israel ga khu no katawmi ga khu launa agushina nu alho ku thu lumonia na igo na pukapsa masai ipi eno ni Israel ga khu no ni ga khu gangono kupu kuno she agushina nu tomo na pelve masai ipi Israeli National Security Council mkono pona Israel mi kumsu vilopikiuno ishi doloye Iran ga kuna pe tha chekeu terrorist galami timiktomo ai kha chwai ipi tigawono kugo ni judami kona tawmi ga khula unkeno kuto ko wai masai ipi ena nim ko khus shopen ki gongno timpela ningu ye judami momo Israel mi kepi itipekelo ipi ena judami sikiu jemchi laki mu pe tha ke puk moi ipi ena kugo nimna katawmi ga khula unkeno ni Israel ga ku flag ngo Israeli Defense Forces ushimi ko badge eno kipa ena talit ko pe thakelo ipi ena timi tomo kala Hebrew sa momo Israel sa ge pe thakelo ipi salanamu timna ning ye Israel mi kepi ithike pusha ye timna ningu pithive ke pushina ni ipi ena akoto no ni Israel mi Jordan ga khungo Egypt ga khu ena Turkey ga khu la uchi ke kono kuto ko wai masai ipi New York Times Post sa Kithe no pikiuno United States ga khu president ga uno igona aksau ki view shi chekiu Charlie Kirk pitivekyu Tyler Robinson vu bank accounts lo United States ga khu guka $1.1 million ilove ipi tim khamna pikiuno pau bank account lo guka $ilove kyu tipakoye pana Charlie Kirk pitivekyu me shagnani ipi ena Tyler Robinson papu no pikiuno nipu Tyler Robinson na Charlie Kirk pitivekyu wongno ni re akipimi nipu se ipi ena hakami kona agime kuku toikyu pas kepu shivemu ni alus kepu kumo kai ena amlus mo kepu kumo kai ipi ena paya agime kusol kuzupu ke ipi ena nipu Tyler Robinson vu bank account lo guka $1.1 million iloge kyu tipoge akitiu Charlie Kirk kibolo mi ko suvema sai ipi etagi New York Times Post sa gitino pikiuno United States ga khu gushmi kongo Bangladesh ga khu gushmi kono agushi kokpe kamsa lwani ipi tigaono India ga khu mlo aloku no ka hawai ipi ena aga khu kmano agushi kokpe kamsa Bangladesh ga khu la luve ketiu itagi United States ga khu gushmi kono Myanmar ga khu lo NUG National Unity Government ga lam yokongo PDF People's Defense Force ga lam yoko sas agushi kokpe luni pi agbo shani ipi ena United States ga khu gushmi kono agalami kuna kono democracy country kanguno agusha chenkino panong sa su lakhi shano Myanmar ga khu yegi khamingo Bangladesh ga khu yegi khami ena India ga khu north east yegi khami ge kumsa lakhi shano Christian ga khu lakhi Christian country lakhi mla phelveni pi akapu shike putwani ipi tiganguno China ga khu ngo India ga khu kma ye amlo haloku no ka hawai ipi ishu sa Kithe hipado nong kumtish kimthi